godišnji porez ili komplikovan obračun. Dakle, svaki preduzetnik koji započinje svoje poslovanje, a ovo isto važi i za DO, dužan je da za tu poslovnu godinu koja mu, dakle, tek prestoji od dana kada se osnovao do 31.12. dužan je da prijavi neku projekciju, neku viziju koliko će otprilike zaraditi i da na osnovu tog predviđanja plati porez, to jest plaća porez akontaciono, jer vidite, porez se normalno plaća unazad, dakle novac se prvo zaradi pa se tek onda plaća porez, ali budući da naša poreska ne želi nikako da joj išta dugujete, onda su smislili da se plaća u ratama unapred ono što će tek biti dužno da se plaća kada za to stigne vreme. Dakle, porez se uvek plaća godišnji po završnom računu, ali naš poreski sistem je izmislio da se ipak plaćaju rate na osnovu predviđanja unapred, pa ćemo mi onda tamo da vidimo da li je potrebno da ti vratimo neke pare ili nikako. Shodno tome, od počinjenja delatnosti do poslednjeg dana u godini 31.12. ono novca što se zaradi kao prihod minus sve ono što može da se odbije kao trošak, dakle rashod, i jednako ono što ostane kao profit. Profit se oporezuje sa stopom i na osnovu predviđanja vi ste plaćali neke akontacije, ali sada predajom završnog računa vi imate tačnu cifru koliko je potrebno platiti, a platili ste već neke akontacije, dakle cifra koja je potrebno platiti minus koliko ste platili akontacije, osim ako ste slučajno platili akontacije više, tada ste u poreskoj pretplati, ali neće vam vratiti taj novac, nego samo možete da ne plaćate par meseci. Tada je potrebno isplatiti i ostatak. Konfuzija najčešće nastaje u tome što, a ovo recimo buni dosta i paušalce, zato što trenutak kada prestaje fiskalna godina, dakle 31.12. nije trenutak kada je poznata cifra poreza koja se zna tek izradom završnog računa i predajom završnog računa. Ove godine to je 15.4. Dakle, 3,5 meseca je prošlo i morala se plaćati akontacija, ali akontacija koja je bila u iznosu od one prošle godine. Sada, predajom završnog računa u kome se vidi da ste zaradili više nego što je bilo vaše predviđenje i vaša projekcija, sada će poreska zadužiti ne samo za prethodnu godinu, nego će reći, ali i ova prva 3 meseca, tek 15. aprila stiže ta treća rata, za ova prva 3 meseca potrebno je doplatiti više, potrebno je doplatiti jer ispada da je bilo potrebno plaćati više, ali nije se znalo da akontacije itd. itd. Shodno tome, bit ćete zaduženi za porez prethodne godine, ali takođe bit ćete zaduženi i za porez ove godine i kažem, potpuno isto se dešava i paušalcima, oni koji plaćaju rešenje po prošlogodišnjem, na novi poziv na broj, kada dobiju novo rešenje koje je recimo uvećano, morat će da doplate razliku, to jest poreska će ih zadužiti za tu razliku, pa će morati da je isplate ovako ili onako. Jedino što kod knjigaša može da se desi je da su uplaćivali više, pa da sada imaju poreski kredit, pa da ne moraju dok ne potroše taj poreski kredit da plaćaju dalje. Ukoliko je nekome rata akontacije za ovu godinu velika, a imao je drastičan pad poslovanja i ne očekuje takvo poslovanje kakvo je imao u prethodnoj godini, moguće je nakon podnošenja završnog računa podneti ispravku i to je zatražiti da se umanji ta akontacija na osnovu parametara koji pokazuju da je tokom početka ove godine došlo do drastičnog pada poslovanja. I u suštini to može bez jednog problema da se podnese, to se odobrava. Dakle, akontacija, ukoliko ste obračunom prethodne godine dobili da akontacija za ovu godinu iznosi previše, može se tokom nekog narednog perioda, znači evo čim prođu završni računi, pa odmah kako se zove narednih dana, predati poreska prijava izmenjena po kojoj će vaša akontacija ipak biti manja, da se ne gleda u odnosu na prethodnu bogatu godinu ako je ikome bila bogata i da se malo više približi akontacija stvarnom stanju zarade, to jest prihoda iz ove godine.